Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Faqad qala Allahu fi kitabil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan duribat alaihimuz zillatu aina ma zuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Sadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat jamaah tasbih Kabupaten Sidrap, Sidenderapang, dan seluruh jamaah masjid Saralaba-laba agak Sarah ya ini nanti jaji jamaah masjid Sarang Kapal Musdalifah nah Paskas Kabupaten Sidrap. Terus terang ko itai perkembangan sa parita pada kita kurang ini. Loke ga mana gitu kasi. Ang katona mate. Ang katona makutu. Hadirin rahimakumullah. Padahal sebenarnya kita ini termasuk orang yang mulia di sisi Allah. Maka ega melo pada ye kedegage hidayah. Pamasena pengalatala kurang lebih kapak 20 tahun nih Pak Usmandi. Pak kalau Pindra sudah 17. Dan saya mohon maaf kepada MC. Kebetulan angka ni guruta Dr. Sulaiman Milla alena natanya nai sebagai berikut. Pelengkap mana? Hadirin rahimakumullah. Tasbih kurang lebih umurnya 20 tahun. Pada toko to masih sekolah, yang kena profesor, dia tidak menutup kemungkinan di antara kita ini angkatona wa di macarama mega ni alhamdulillah tak bekasaga si minggu terlalu pacarama tasik di mo ite Pak Bu insyaallah apa itu sangi pacarama luar biasa tu je kode itu biasa par salama kok ka konse akatanni biasa tender-tender kertas tendre bitie kenapa itu biasa makotoni sempat berjamaah ini namoni ga macarama namoni ga mangobi kode gaga petunjuk de gaga hidayah na pengalatala apa demito nam kenapa biasa lena mawatan
Narima ko harus seluruh yang hadir. Mika makutana kega mega to polita na to kay ko kampung ni. Ha? Sa imba mo ka pa di? Sa imba mo pa. Tujuan na to sa pari sa rekwam mangi ipenno-penno masih kita he. Apa mapamula ka Pulerija, bela-bela kita Pulerija. Si Belama tu mesti raya. Tapi biasa mo ka pa penuh po ima di mana Pak Ima? Pakai bicara. Biasa mo penuh. Biasa mo gari penuh kemalap pa itaw. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ternyata Pak Bu, kehidupan kita di dunia ini hanya sesaat. Cinampa mi bu kolinoy. Palimetta kyo kolinoy mondo sekitar 60 tahun, 50 tahun, 70 tahun ko idapi. Angka kapas sapari 70 tahun ko hadire. Angka higi tahun nai. Pak Usma malolong Pak Pak Usma. Nape siaga Pak Usma? Nape 62. Hadiri rahimakumullah. Coba bayangkan Ibu. Eko 50 ni muruta, anna ni polo na tang muruta. Ang kamo pa din ni tebaban na masigi ay bahaya. Yan ang kapasapari he. Sari ko amang isinin ng pagkampong ang kuko kampong niyo eh. Raji-raji to kasi lumak berjama ko masigita. Aga guna na masigita makanja iyo eh. Ato niga na miloro-roasi. Kotanya pada ini, na paya pasapari ko baja din nga aga. Mudah-mudahan mega mo piko baja eh. Ha? Bimilaroki pa mega mo ito bola eh. Biasa lama to panu masigita. Isang ipabu, narik ko maroa ibere jamai tasidi kampung. Insyaallah napaturu barakai pamasi pung Allah Ta'ala. Napatak bulu-bulu pamasi na pung Allah Ta'ala. Napatur pulia selangi napatarakka pulia watanay. Agi-agi tanang, agi-agi jama mabarakai. Mage melo kiatoro. Makukomega tau dan isangalena Pak Bu. Ega napapinya mangriring ko pengalata nikmatnya Allah luar biasa. Deni sesukuru ki papinya mariring di pengalata. Ita gari ibu okko bawang ngero ulue. Siaga ni itana ipake romatairo. Ibu, siaga ni itana ipake makita. Eko mata luar biasa Pak. Begitu hebatnya namanya mata. Namuji mapatani tamanato. Kalaman na makapisa. Dia pigaga do cilie. Ipake untuk maring kalinga, Masya Allah. Ibu, itu pakai banta di. Ya gani. Tapi metatoni itu makanja. Eko idi melo lekki matarra pakitai. Melo lekki makanja paring kalingai. Tetapi yakin dan percaya. Iya makoko matotoy na sudah masuk umur tua na kurang-kurangin itu tace de papenya mana pengalan ta'ala. Ye kode tes masuk kuru kim na aja ki. Ke gani nga imaka kanja tadanna we dokko kanja nala de mangolo yawa. Ibu maka benengi mangolo yase iya roborodan. Dega na banjiri. De lagi na mangolo yase mangolo yawa lagi. Make ga kotokoba imali paburaga Pak burabolo. Hadiri rahimah. Okone paran lu isukuru ki papenya mana pungalatala apalagi masuk utamai. Upan na masuk ada na lisu maga ni. Ibu atau lisu na mendena mati. Maka dari itu tak kalai makan jamu piru berfungsi mopi mari kita
Ipamegai ia syukur talori pung Allah Ta'ala. Karena Allah yang memberikan berbagai macam nikmat. Agatuna tu koi di rupa tu nadi tome syukuru ki papenya manaweriki pung Allah Ta'ala. Di antaranya rajin-rajin masapari. Hadirin wal hadirat jamaah tasbih rahimakumullah. Ya roi di rupa tahu Pak Bu selalu mendambakan yang namanya kebahagiaan. Melo mana ki mau Pak? Tetapi di Bali itu sering meleset. Lengi cita-citakan letu papolewi. Kita bercita-cita ingin mendapatkan yang namanya kebahagiaan ini di dunia dan di akhirat. Apa yang terjadi Pak Bu? Pacapuran natanya kebahagiaan ilolongan. Agami pala ilolongan. Acila kami ilolongan. Kita sebagai manusia biasa yang diciptakan oleh Allah. Melotok kinaritko. Mak jappa-jappa ki sehat jasmani maupun rohani. Sarekuamangi. Magala ki makareso bisa jadi. Magala tu ki beribadah. Dan tak kalah pentingnya sebagai manusia biasa melutuk kinariku masagina gini iru atutungat ta mega waram parata natalla kita itu masagina tau sugi iko waram para Pak Bu dega atau de namelo ibu dega tau de namelo melo mana mega tapi angka tau melo mega tapi dia nak kareso iko carana hadirin rahimakumullah. Tentu mompo isi di pakutana Pak magir nawat di makor Ustaz. Terjadinya demikian disebabkan karena ulah manusia. Idi matur batawi. Mengaku kisah sebagai atanna pengalah ta'ala. Mengaku kisah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aktivitas keseharian kita jauh dari Allah. Jauh dari agama. Jauh dari masjid. Oko ni pai. Upanna dena makanja kehidupan to kulinoiwe. Dena melo kiatoro. Arumolak dak timbul makwaru. Tetapi yakin dan percaya narikong kamuki. Melo kiatoro. Ipiga ui iro sininna anu nasurunge pungala ta'ala. Na ileseri ni anu nacace pungala ta'ala insyaallah. Salaman itu. Hablu minallah wa hablu minan nas. Apa ima koko kadangi Pak Bu? Mapamula ni pungalatala na pangarumana ni ro tantarana ro. Kege tantarana pungalatala api angin wae tanah. Iko macay manange aja ni tebati. Yero api cinampak je bawa. Dia nak kena tas siang. Komelo makasolam. Luar biasa. Nak kotoro anginnya. Ya namanya angin, woi luar biasa tuh. Natalan itu angin tornado. Puting beliung. Begitu hebatnya namanya angin. Jangan kanyan ringan. Namo yeru basye na palutu manato. Di Pundrang pernah terjadi di Pak Depan nasiaga sona. Puting beliung. Kurang lebih 60 rumah. Magi neriseng. Tamai proposal atau surat na kobasnas Pindrang. Narimakko na rumah salam labing kehadir. Kapakan jakilalo. Di pigawai na. Luar biasa to ipai. Tanah. Eko mangari tanah dega. Kana bongkat. Nabalik cuaki. Maka dari itu. Riwaktu dia napanapole iru asatnya Allah. Ipakan jakimeman ni asisumpungak talori alena. Ada pada ini pasaparie. Termasuk
orang nyamu lagi itu. Tapi ingat, nama tu makanja sampai jange, sampai jas sunnah na luar biasa sekali ni puasa sunnah kalau silaturahim putus masolaki. Masolaki baru. Hablum minan nas. Laba. Maka melalui kesempatannya dok kutukan jakoi di sini na pasaparie mancaji ki bunga-bunga di tengah masyarakat. Bunga maka wangi. Aja tante jidori kedewir pasaparin na yan. Sidrak maku aja lalu. Kita harus menjadi contoh. Deh paling talumat pasapari. Oko tu ni kamput tak kedewi pasapari memet tu. Rajin memet lo masigi. Nape kulino pabuhi. Ibu. Angka mana ni kita parakai goncin naru nomor tiket siap untuk diterbangkan masuk surga? Angka ni? Angka mana ni? Angka mana ni ibu? Siaga nomor una? Ibu pak? Cek dia pegang misang ni. 2, 4, 3, 4. Ia nomor una sampai aja. 2 sampai jas subuh. Loro patan rakang. Asar patan rakang. Maghrib 3 rakaat dan salat Isya 4 rakaat, jumlahnya 17 rakaat. Ia tu na 10 pitu pai sampai jatai angka mana tu lan rolewe. Coba kita lihat survei membuktikan patan rakaat sampai loro. Angka 25, angka tu 2 aja. Siya kami mana ni? 4. Patan rakaat sampai Isya. Angka to 2 aru yolo 2 to alakka imondri. Apa to? Siaga ni? 8. Ditambah sholat maghrib. Angkaro 2 gorok na ingat ta. Angka to sumpata jitalu. Siaga ni bu pak? 10 sidi. Ditambah sholat isya. Angka to 2 mata. Angka to 2 cili. 10 ni 5 ditambah 2 rakaat salat subuh angka pataronan regurutta makadai tubuh na nyawa. Artinya apa? Nariko tau to ngamokki mancaji umat ki ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mancaji ata ki ko Allah taala mengaku ki sebagai hamba Allah demituna cocok nariko de naganna ikka 10 pitu ratanna sesso siwan. Hadirin wal hadirat jamaah tasbih rahimakumullah. Perumpamaan Pak, contoh ibarat kita ini di padang mahsyar. 10 tekor wetah. Iro matan nasoi si jakka mani. Jadi mak dupa-dupang iro tahu. Ada yang mendapatkan kebanjiran sampai lututnya, pusina, susuna, atau labu. Disebabkan ulah perbuatannya ia turbuatawi waktu naturi lebok na linoy. Ia masih gie ibarat pesawat. Pilotnya adalah Pak Imam. Angkan itu gorak. Jamaah Masjid Musalam. Indre mana nomaye. Melo ni luturat tama suruga. Tetapi tunggu dulu, Pak. Engkau malaikat jaga 2. Aga mena parissa. Nomor 3 tayo nangero. 2, 4, 3, 4. Yuk bini. Dia kali tapuasan nak koy. Papa biri jamaah mana je witai. Ya Pak Usman nah. Oh, yo bini Pak Usman. Bu mah kakasih bela polemon de poso lari.
naturungi pusa lattu yolona malikae napitanni limanna ternyata alhamdulillah siaga nomorona 2 4 4 3 4 maka dai malikae silakan menaiki pesawat duduk di kursi yang telah disiapkan untuk diterbangkan masuk surga. Kira-kira ko makor Pak Bu namo tanya Pak Usmangok ke manyamato kapa papinat dinay. Betul? Napai contoh. Tanah podo tongang. Tak insyaallah Ibu. Kiki melo lao nampai melo kilisu kampot ta suruga. Miki lisu kampot ta suruga. Tanah podo mana kasih mancagi sa suruga mana ki sininna jamaah tasbih dan jamaah masjid sarang lebah maka dah kak majen ya sarang lebah itu kita cani maka dah karminu kimatu cani hadirin rahimakumullah. Selanjutnya si Ceyo bisi yang kasih rupoli monitor puso-puso Latu yolona malaikai napitato limana apa yang terjadi Pak Bu. Tania na 24 34. Nilo matutama suruga. Tania miru nomorona. Ko tania nomorona goci tabuka ga. Di na tabuka. Iparesay kumalaikai lah. Tania 24 34. Siaga pale 007. Kacica misi minggu khusus naurane ini ko jumai kong katoi hadirin rahimakumullah make ga sila surat ter koloma juma dega juma na lolongang manang ka ustaz na salaimana jama-jaman na melolo majuma lattu masige apa angkan ratu datu danga ko lepa ngolo ko ratu datu da aga na pigao angka makatok be lalang makatok ba te saliwa si pado si patalo bawa to ni pelo sempat capu si batang napat darumpu selesai pakatok be napel lari lo majenne eko makur modele ibu tapo dalali bapak eko dega hadir eko makur modele dega ke juma idolongang dega juma ia nanti don raka sampai jumai pada ko angke don raka tu kata baik wajib kita untuk mendengarkannya jangan kang ibu irulai ko terlambat ki apa angka tutu malaikat jago kur absek no kia seta de minari sangi de kado sia angka mana mui angka bo nama tu malaikat napas sadia asuri mondina pung Allah Ta'ala makai kato kebaratan mai na kebaratan maka deh menang kade gaga sakku na longo ka juma coco ni anta ki selalu mak juma tapi menda meni pak kato bai eko menda ni pak kato bai na tutu ni bawa na malaikat pada selama maka dari itu melalui kesempatannya Pak aja tak capai masih jaki lu mak juma hadir rahimakumullah narimakuna rumah salam ala bingki hadir sebagai umat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ibakan jaki dua hablu minallah wa hablu minan nas namo jadi sampajatta rajini lemak beri jama masih gi puasai narik kumak biri jamato ditalai bombe pada salama tapi alhamdulillah ditugas si bombe ku pas safari Pak makalelis satu ku pas safari si bombe jadi ye cara maiwe iparengkilangi kalingai yero de nangka nalo masih gie nasi bombe to atau tapodangi keluarga ta kada dega gunana ko si pik ke tahu si bombe tahu dia gunana apa Bu angka gunana
sabu kalu kue ini itu tasi bombe. Maka dan de guru ta iko pada melo kisalama dapat pada lalu limai we. Mage limai Pak Bu. Ibu, mage limai. De nangka nasi bombe. Saling tolong menolong, bantu membantu. Apalagi yang namanya Siriati. Nah Siriati Rusi Wali de. Miki mite butina Pak Bu. Ibu, pura nikah pating kalinga di. Pura nih. Jaja nih pateru. Mega mo pada ning kalinga lupa ibu. De mariga ko bakolingi. Iya si Pak na limay Pak Bu doko kanja. Dia nang kana si bombe. Dia memang nang kana si bombe. Namo maga ballo na ye kiri he. Apa biasa na kong ka paramata arloji soli di pakai kiri. Apalagi ibu-ibu. Gani cicingnya, fotoe pasti nih yang pakai. Seluruh perhiasan. Apalagi makoko yang kejayita pada parabole kuliman na tau. Aga sesan nairo. Cicingan itu kapan? Aga sana ibu, ibu misalnya. Penuh ya limai, berangkal ni limana. Hadirin rahimakumullah. Denang ka nak kamparnya makadamagi torikoli mana maballo. Aga na podangnya kada pakai ni takkalamu ini tak napan na tuatu. Napan na tu maka ballo ki. Jama-jaman na iro kiri liwa watana. Bagian kebersihan. So ni. Ekotaminya teme aga ibu. Nah itu bawa itu. Dia nak kena dareke. Namo makacoca. Mata data dia nak kena nak dareke. Dia naruh nak kedakanang apesan ni kasih napan na tuaru. Luar biasa jaman na. Demi mana nama cidi. Pondok kanja na limay Pak Bu. Mata ikana dia na taja parenta yehe. Sapuntang ni sato ya makada kurmata. Kanja na limay. Kiri yang gata kanang ni si makakang. Ang kanak kada le makai kanangnya. Dia na taja parenta. Itulah tangan. Iko makoi pas sapariyo siwa pas di kampungnya we. Oku kampungnya ai makanja ka kira-kira ibu. Makanja ai. Sebaliknya ajalalo kiga ka papade sipa na matay. Magato si matay. Magi matay ibu. Malaparu. Ni kimitay. Biasa mana kita di mata di? Maka sama gadua. Biasa na si wali mi. Urus mga iro si wali. Talungaso ni mak darike. Mak bara-baratoni tiritoni waina matana. Masutoni buroncona. Dia mana nang kenakutan-nakutan iro si wali. Padahal cawe pawai si dibawa jari palawangan na. Aga minapodangnya. Ewe alemu sapo. Makoko deu jampangi ko. Mau pakoto kak biasa. Ewe alemu. Hadirin rahimakumullah. Jadi melalui kesempatannya Pak Bue. Ipakanja kilalo air asumpungat ta. Aga nasa pungala ta'ala duribat alaihi muzillatu aina mazukifu. Illa bihablim minallah. Wahablim minan nas. Icalang aku tu menang atunangang di mana saja anda berada. Sangadin nami basalama ko pungala ta'ala. Pakanjaki asisumpungan na lo ri pungala ta'ala. Na pakanjaki itu ni asisumpungan na lo ripadan na ripancaji. Itu kan nomor liwan aja itu. Itu pak. Ditambahi pidi. Ibu. Tambahi pice dedi. Pak metet tasa dinapagangka. Kapasitaw pa usmadi. Tugaga. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Iro denre kanangi mege ulawan na. Taparhati kang ibu pak. Aja titete bawang iro ulawan ta.
atau harta benda yang kita miliki itu semuanya adalah titipan Allah. Ia ko Allah Ta'ala milo male cinampak bahwa harta benda yang kita miliki, Pak Bu, ang katutu kasi apundangan na topat die. Kaun dua pa para luto yeling. Nasa Allah Ta'ala al-Quran malabina bismillahirrahmanirrahim wa ampiku mimma rasaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Nasa Allah Ta'ala impakkanlah. Nakiloromete Allah Ta'ala irunawiriki ipasu isesa ipatama ni sesa waram parato ko pas sapariwe tasbe. Apa tasbe wita bagi-bagi to karita mili bagi-bagi he. Aga mili na baik ko dita patama. Jadi sebagian harta kita ipasu-pasu to isesa iro. Apakah itu impak sedekah? Utama sakat riwat tudit napa napole ki sange kematian. Iko mate ni Pak Bu. Nappe melo na bagi-bagi kita waram parata minajan. Kato na makangwa. Ali naman na melo malay na dining ngaraki. Ini manda sarasay. Di tak kada bosi-bosi mapalaso pasipulong dari 1 gram sampai 10 gram sampai 100 gram. Hadiri rahimakumullah. Ang kasing dihikaya ibu Pak. Iro tawe market taturi lebo na linoy. 50 tahun. Bahkan dilengkapi dengan harta benda. Makai gawaran paran na Pak Bu. Si di bawah saya na liwa eke na. Liwa seke na dena melo kurang. Nasa ngi capu orang paran ako nak berengi. Nasa ngi sapu orang paran ako dapat patami ko tasbe. Singkat cerita, ipamate ko pong Allah Ta'ala. Irwatun na ipamate, lepitan niya raja kuasan na pong Allah Ta'ala, leibukan ipak kita matan na, apakah itu bati, pak kita mata kasarana, lepitan mana ni alat biran na iru koto mabes sama bere, apakah itu sumbangan, ibantu ni bali bolai, juma berkah, impak sedekah, utamanya zakat. Nah bagi-bagian mana bali bolana kasih, utamanya iru janda-janda tua. Magi na janda tua, malakbi ko iru janda tua ya Pak Dena nule makareso, kuali na makareso. Ko 70 ni tahu. Hadirin rahimakumullah. Maka damaki ai dina kilur stasi malolo ubat di mato. Eko capu ni tomato malolo si Pak minta apa tuh janda muda memerlukan juga. Ipitan ko pungal Ta'ala kanjan. Luar biasa napa ibor mabatalangi. Puang magi na napa tapi tanga waktu ko kulino yang kalingalemi na paustase. Pada kode matapa makoko puange. Tapak witan dengan mata kepala, weng kalingan si badu cili pun. Dan kan na marilok ko pong Allah Ta'ala. Fayakula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Puang. Tapalisulalo ka kasiyolo cinampa po. Tapalisu ka cinampa okolino puang. Meno na lo masapari maberengi warang paraku. Ang karugaluku makaloa po sila na makakaya ka puangi. Melo na mabagi-bagian ni pasu sakka na impa sadaka. Kaya gandara coklae. Tabungan emas. Makaya ka kasi ulawan na bineku po. Melo na po dahil kada berengi sesa. Makkaday malika imisamo gayo ko Tanana lino ngunroy. Alam barsa ni. Eko to tama no kuburo din na to liso. Napanito orang parang makai ka biasa. Capu ni pure bagi-bagi.
Pura mana ni nabalu anakmu, sumpulolomu. Itu galunge makai loa capu ni. Kega ni ulawat tabungannya capu mana ni pura bagi aga pime palisu ko. Benemu lagi nalatoni tahu. Lakkemu nala ni pada selama aga pime palisu ko. Maka dari itu Pak Bu, melalui kesempatan ini talalau isara yero harta benda yang diberikan oleh Allah. Apa itu orang paratta wad dijaji? Ia tu nasabari na patami kilala na suruga. Wad itu jaji harta benda yang kita miliki. Itu tu nasabari na patama ki sibawa orang paratta lalan na ranaka. Hadirin wal hadirat jamaah tasbih rahimakumullah. Megatoni minta tericenga dan kana nakapange. Lebih kurangnya mohon dimaafkan sebab tak ada garing yang tak retak, tak ada manusia yang tak bersalah. Minallahil musta'an alaihi tiklan, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.